mutoya munini kandi ndayivuga mu bintu Imana yashize ku mutima ndaguzanjizaza ariko ayo natekereje nagambiriye bakimara kumbwira haje ngo amagambo agera kuri abiri niyo yandwaniyemo cyane ariko nanone rimwe n'ingaje kugira imbaraga mbere haje kugwanira no kuganja muri tuganira ngo hejuru y'imiterere y'abizera sabizera bateye gute ni gute bateye abizera bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo burya iryo jambo abiri nzakunda kuvuga cyane aratandukanye mu ikanisa dufite abantu bakiriye Yesu nk'umwami nk'umukiza batarigira bamwakira nk'umwami ayo magambo aratandukanye kwakira Yesu nk'umukiza kongera kandi ukamwakira nk'umwami ayo magambo yombi aratandukanye ariko aruzuzanya kwakira Yesu nk'umukiza ni ukuvuga ngo Yesu ndakwemeye injira mutima wanje amen winjire mutima wanje ndawuguhaye ngo winjire ariko nanone Yesu yamara kugera mutima w'uwo muntu iyo atateye intambwe ngo amwakire nk'umwami azabaho mu buzima bwo kwitegeka wenyine akiyobora yakiriye Yesu ariko kamere yiwe nikimubora nikimutegeka bene uwo muntu abagikeneye gukizwa amen iryo jambo naritekereza ariko nanone ntiryakunda hanze ko tuganire magambo agera kuri 5 avuga ngo magambo agera kuri 5 atera umuntu kubaho mu buzima bunezeza Imana kubaho mu buzima bunezeza Imana ariko ngaya magambo 5 ni menshi cyane watokora nawe naje natora yandi ariko yo nahise umunsi wano tuganira amagambo 5 umuntu azakora agatuma aba mu buzima bunezeza Imana muri kino gihe abantu banezezwa na byinshi kandi abantu banezeza benshi harabanezezwa no gukira bakagira amafaranga menshi bagatunga bakagira amafaranga kubaka amazu kagura amamodoka akabaho mu buzima bwa lix bwo kugubwa neza bwo kurimba hari abandi babaye mu buzima bwo gukunda kunezeza abandi azakora ibyo akora byose haba hanze y'itorero haba mu itorero akunda kubikora kugira ngo abandi bamunezezwe bene abo Yesu yavuze neza aravuga ngo abo tibagategeza kuko ari ikintu bazahabwa kuko ingororano zabo niba abandi banezeza amen ingororano zabo ni izihe nizaza niba muri rimwe zazaririmba kugira ngo anezeza abandi nezeza abantu bicaye mu ikanisa ingororano zabo bamaze kuza niba bavuga butumwa urumuvuga butumwa uzu kuvuga ijambo kugira ngo unezeze abantu ingororano bamaze kuyakira niba uzuhanura cyangwa uzucuranga kugira ngo unezeze abandi ingororano yawe yamaze kuyakira ariko abo ntabwo ndi bubatindeho ndaganira ijambo rivuga ngo kubaho mu buzima bunezeza Imana kandi ubwo buzima sigiye twije gusa mu itorero hano muri Hope n'ahandi hose ubwo buzima ni ubuzima bwa buri munsi turi mu gikoni ducuruza protector turi kuri UN dukora za mandate turi n'ahandi hose hahandi hose aho batubona naho batatubona aho abantu bashobora kutumenya naho batatuzi ubwo ni ubuzima umuntu akishimira kunezeza Imana bene ubwo buzima ni ubuzima bw'inyamibwa ni ubuzima bw'agaciro kubutunga biruta gutunga amadolari biruta gutunga za zahabu na diyama bindi kandi umva mubwire bene uwo muntu ni uw'agaciro imbere y'amaso y'Imana cyane ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana iravuga ngo uwo nitaho uwoza nitaho ngo ni umukene ufite umutima ushenjaguwe ngo agahindishwa umushitsi n'ijambo ryanje amen uwo Imana izayitaho ntizayita ku muntu ngo ninzo ntizayita ku muntu ngo yize amashuri menshi ntizayita ku muntu ngo nimvuze ntizayita ku muntu ngo azi gusenga amasengesho menshi izo ntibibwiye Imana haleluya abo ntibitacu bibwiye Imana Imana ntacu bibwiye kubera kuko mwigisha umwe yageze kutwisha aratubwira ngo gukizwa ngo ni inyungu zacu ngo kuko mu ijuru abari yo gusa bonyine barahagije ijuru ririmo ba Miriyamu ijuru ririmo ba Daniel ijuru ririmo ba Yobu ijuru ririmo ba Mose ijuru ririmo ba Meshaki na Shadraka na Abednego ijuru ririmo ba Pawulo ijuru ririmo ba Samuel mwene Ana mwamwe muzamutekereza Samuel mwene Ana birizimbwira ngo uhereye idani ukagera i Bersheba ngo Isiraheli yose menya kuko Samuel ngo yarundukiye mu buhanuzi bw'Imana ashaje ageze mu zabukuru ngo yahamagaye bene wabo bose ahamagara abatware
guhamagara abasore urubyiruko n'abagabo n'abagore, abahamagara imbere yarahagara imbere yabo, ahamagara ku kantu k'akanunga karekare, akantu kari kameze nk'agatara karekare abantu bose bamubona, aravuga ngo mwebwe njewe n'abanyi namwe none ndashaje ngiye kugenda, niba muri mwebwe iteraniro rya Israeli ntihagira ushinja uwo nahemukiye, uwo nambuye, uwo nahemukiye ntihagira ushinja. Iteraniro ryose ngo ritera hejuru, ngo aravuga ngo Samweli we ntaco wakoze imbere yacu, ngo urasa na marayika. Abo bose bari mu ijuru, abo bose baratashe ibyishimo kuri bari bizeye Imana, imitima yabo iraruhutse biteguye kwamika. Amen. Abo nibwo turi kuririmba. Hari ikintu pastor akozeho, mushumba bishop akoze Uvira, ntabwo wavangiwe wese. Amen. Uvira tugirana amateka nanje, hari ibintu bigera kuri 4 tugirana amateka nabyo. Ntambo ya mbere ngirana amateka no kuri Gatobwe, aho navukiye muri Plaine kuri Runingu, nkorera kuri Gatobwe none kuri. Noneho rero tugirana amateka no kuri Gatobwe meza n'Imana ntazibagirwa, atanditse kwikara, atanditse kwikaye, atanditswe muri agenda, yanditse ku mundiba y'umutima wanje. Haleluya. Hari ikintu Israeli yavuze, umwanditsi wa Dawudi yavuze, Dawudi yanditse aravuga ngo Israeli we, ngo Yerusalemu we, ngo ninakwibagirwa, ngo ukuboko kwanje kw'iburyo ngo kuzibagirwe gukora. Yerusalemu we, ngo ninakwibagirwa, ngo ururimi rwanje ruzafata n'inkanga, igisenge cy'inkanga. Nanje no kwibagirwa amateka Imana akoze, nambaye umuhemu, nambaye umuhemu. Rero nari Gidurayi, narabwiye ngo nta mateka mfite yo kuvuga ngo nuhabwa mikrofone. Nta mateka abantu baza bihagararaho, nta mateka mfite yo guhabwa mikrofone uretse Imana. Ndatekereza ijambo rimwe Paulo yavuze, aravuga ngo ndashima Imana ngo kuko yambashishije, ngo yatekereje ko ndo kwizerwa ikangabira umurimo wayo. Imana ishimwe. Yarambashishije, ntekereza ko ndo kwizerwa irangabira. Haleluya. Ahandi hantu tugirana amateka ni mugahuna, mugahuna ku Ndondo tugirana amateka y'Imana meza atari mabi. Hagatatu ni Buvira. Buvira nkampatekereza ibihe bitatu, ndavuga bukeya nimarangana ijambo ry'Imana. Buvira nahageze muri 91 ngiye nari mvuye mu Minembwe, niyo nigiraga nja kwiga mu Minembwe, nja kwiga Buvira 91. Subira mu waka, subira navuye mu Minembwe, mvuye mu wa kabiri secondaire, subira bansubiza mu wa kabiri kubera kuko nari mvuye iraruguru. Mwari muzi Igifaransa ciwacu ruguru kuntu cyagize kimera, namwe abahege murabizi. Amen. None rero aho nari ngiye gupanga kwa marume asubiza inyuma, ansubiza mu wa mbere. Ariko ansubiza mu ya mbere nawe ntawushoboye, koza nibuka ko periode ya mbere twatangaje kuri Muhanga nagize purusa 18%. Kuko bagazavuga Igifaransa simenye iyo bihaye kuri Muhanga Institut Muhanga Duvira. Apana ya none Muhanga Duvira bagazavuga Igifaransa kuko abishaga barabapadiri bize mu seminari mu Ngombe. Kama nibura bagira bashire imibare hariya, imibare nkazambona gusa ko nzashira hariya kabona kibura. None rero munono ngo shike ntashe n'umugoroba baruma arambwira ngo none bigaragaye wewe ntuwo umwana afunze, reka nkugire kere nuje gushakire banze uje muhira nzo gushakira imyuga kuko ndi woba umwana afunze. Umwana afunze ugira purusa 18%. Ti wowe umwana afunze. Amen. Haleluya. Nuko ndababara cyane ndababara ico gihe nyine nari niho twarivuye mu Minembwe, twarafashwe kera turi mu murimo gusenga. Zanibuka kuko nagiye mu Gihumba nimugoroba ntashe, muyomba maze kumbwira iryo jambo, mbwira Imana mbwira ngo Mana niwe waremye memoire yanje, niwe uzurema memoire, waremye umutwe wanje urawurema, capacity urimwo niwe washizemo, kandi woshaka ko yagura wo yagura uko ushaka. Agura umutwe wanje ndeke gutaha nige, agura umutwe wanje ndeke gutaha nige. Tangaza kibaye Bwana sifiwe sana. Ndagenda ngo mare gushika munsi ginga rya mbere ry'asenzera rangira, ndagenda yinga rya kabiri bamyasa nk'aba kinguye umutwe, sinamenye ukuntu bigenze. Ku munsi umwarimu yarigishe arashe ngo yinshigishe, noneho ndumva ibindi byose bagaza gushika sinumva izo havuga, nizo zose 18 sinzi yo
narikuye ni ukuri kuko mwarimu yagaze avuga sinumva ibyo ahaye avuga. Haleluya, Bwana sifiwe. Ngo mare zanibuka umunsi ngenda kujana birete, hari umupadiri muyomba yari yarampaye wanishurira agakangura amakaye kanishura n'ishuri, umupadiri w'imasisi, mugabo w'imasisi ngo ni Diedone, ubu nyine ari mu Budage. Ngoje kumuheza birete umunsi wa mbere ndebega umuntu wambaye amakaye, yari yambaye amakaye meza n'amakaramu, ibintu byose bishusha. Nagenda kwa padiri, nagenda kwa Diedone nje kumubwira iki kweli. Narashitse mwamubwira ati none si bimeze gute wa muhungu kweli? Namwe ati sinzi uko byambaye ariko munyihanganire ndebe ko nogeza uzibura trimester imwe cyangwa se trimester imwe irarangije mu ndiyo nyine, ndebe ko nogaragaza n'ibinanire no kugamureke. Amen. Nagise kumusubira kuri periode ya kabiri ikurikiye periode iyo nagize amanota 65 kw'ijana. Bitavuye ku bwenge, bivuye ku masengesho nabwiye ngo Mana niwe waremye umutwe, capacity ya memoire yanje ni uyifite kandi woyagura Imana irayagura. Kuva uwo munsi kuva 91 mashuri yanje nose nize n'ubu nyine ndi mu kwiga mu banani umwaka ijune kwa 11 nzorangiza degree muri theology, licence muri theology. Sinagira ku munsi ya 70 tayo ndagira nejo umuntu umunyakenya wadukosora garamwe ngo wewe mukwani ngo wese mukongo, namwe ati mukongo ikicongereza wandika wagikuye wizi icongereza, namwe ati ya ntacongereza icongereza nta ni Yesu wabikoze. Bakubwira igituma Imana izikorana nawe bikeya, wagize Imana yawe igize inyuguti, jambo ry'Imana rigize inyuguti si ubuzima. Uzuzuka gusa nukuza mu ikanisa gusa, ariko Imana si ubuzima. Tubayeho mu buzima bunezeza Imana. Ijambo ry'Imana muri wewe nta kibanza rigira, nukurisoma gusa, uzusoma gusa inyuguti lecture ningi bitabo za histoire na maroma, ariko si ubuzima. Ushize nageze ikibazo kinini cyane naningiye gushaka ibyangombwa kandi sinanuje condition kuko benshi bari bifite ibyanje imbere bari babagaruye. Ariko mu gitondo numva kuko ngiye kudepoza, numva ko umwuka ambwira ngo nisome Bibiliya. Ndasoma urwandiko rw'Abaroma ngo ndasome igice 8, Somalia bitangira ruvuga ngo tangira hari ngo geze kugera ku murongo 832. Sanga ijambo rivuga ngo itarimanye umwana wa Yesu Kristo wikamutanga ku bwacu, ngo yesize burite kumuduhana n'ibindi byose. Nama numva kuko icyangombwa kibonye, namye mbwira abo twari kumwe mu nabwo ngo icyangombwa ndakibonye. Imana itarimanye ye nta kindi gihenze kuruta Yesu arahenze kuruta byose. Nonaho no igipapuro gusa simple atireka mashi itahire ndacu uzobona n'abandi baraje imbere ya barabibuze. Ndambwa atoye ndakibonye. Bibiliya yambwiye ngo itarimanye umwana wayikunda izaburite kumunda ku bintu byose bagakasha. Ndagenda ndakora ngo mari gukora, ndagaruka aho nari ngarutse, ngaruka ngo gushika hari amateraniro nangiye gutarama. Umwuka arambwira ngo tanga amafaranga zose ufite kishimwe ryo gushima kuko ubonye icyangombwa. Vuye kudepoza kudepoza ntibase ndatera igikumu sindagira gute, ariko umwuka arambwira ngo tanga gusa rya jambo ryambwiye ngo itarimanye Yesu. Ariko yemewe, ariko nawe utawuritekereza mu izina rya Yesu. Nta kindi gihenze mu ijuru no mu isi kuruta Yesu tacu. Ariko Imana yaramutanze, ni gute yobora kubunuhana n'ibindi byose. Impamvu barasifika sana, ubundi Imana izikorana n'umuntu bingana nuko yayihaye. Iyo yayihaye bukeye, iyo igasuye mu bukeye we ikora nawe bukeye. Amen. Dayatanga nyuma yaho naragiye ngomara gushika, ntibambwira ati zango ntuzujuje. Uwari ufite ndamutekereza aramwe atizangiseka. Corona yankubitiyemwo ngo nari mfite mission kuja muri Israel kuko ari umuntu wari wanyemerwa wanyishurira. Corona ihita ibijamo. Arambwira ndabwira ati papuro naje gushaka. Ko ndagenda mu rugendo singiye gucuruza, nta kintu uzoyikoresha kandi nawe birakureba kugira ngo umfashe ugira uruhare kugira ngo twamamaze ubutumwa bwa Yesu. Araseka, mudamu araseka cyane. Hano ngo amugabo kuko umashije cyane. Hoya ndabwira ati ntabwo wamfite. Gusa nutayimpeza nzogenda. Uyimpeze nzogenda. Ico nico gusa ariko nawe wogira uruhare kuko abantu benshi baba barimbuka nawe ukayimpeza. Aramwe ngo ntakantu nakamwe nushingiraho. Ntakushingiraho. Nibuka ko nigeze kuja kwivuza mfite akantu kera kwivuza gusa muri CH. Akantu ko ngadafite imvuza. Kera nawe naje nakaje ntar munyagihugu. Ndakaza namwe gushika arambwira ati ubonye akangaka kumwa mwambwiye ndagufasha. Aragenda nyuma y'imisi yaje kumpamagara arambwira ngo ngwino wakira icyangombwa.
ndamubwira ngo ndagiye imigisha yose abazukizwa bose baciye muri karatasi nawe urimo. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Itarimanye Yesu umwana wawe. Uzutekereza Yesu. Ariko nturahashwe Yesu. Uzogenda ukora igenda ishuri uje mu butayu uje gutekereza Yesu. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Uwo nubwo yabanje kuba Imana, kugira kamero k'Imana, ngo yatekereje kuko guhana n'Imana atari ikintu cyo kugundira. Yisiga ubusa ngo aramanuka kugeza igihe yambaye kamero ku mugaragu w'imbata. Ngo yemera no gufurufubira ku musaraba. Haleluya. Ngo nico cyatumye Imana imuha amazina asumba irindi zina risumba yandi yose, kugira ngo amavi yose azapfukama kandi indimi zose ngo zature ko Yesu ari umwana. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amen. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, zatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese ntakarimbuke. Amen. Haleluya. Kangaruka makuru nduzi nuko vira ndiga ya mibare yagizanira kugeza no bunyine bavira nisiganisha kubiyahira hari n'abari mwe n'igishishije kuva kuva ico gihe sinongeye gufatika ingo nzaje kwiga imibare. Mwari magaza kwita formule hariya igataha nta kindi kandi twageze gukura kandi mu kizami formule ziraha na physique nuko nguko kandi Imana yaramfashije nizo nigishije nazigishije physique na mathématique na chimie na biologie nabyigishije imyaka 17 n'umu professeur wabyo kubera Imana nyagasane bikoze ibuvira. Amen. N'ubu ngubu ndiyo so mu ishuri singira uruhwa rw'imibare mibare physique na chimie kubera Imana. Cyanico ikindi gihe Imana yaje guteka amateka ibuvira nageze ubuvira narakomeretse nararashwe hanyuma ndababara cyane ico gihe nzanibuka ko nababaye cyane umunsi umwe narariwe numva kongera kure cyane abantu batwari kumurambwa ngo nihane ngo nirege ngo urarangiye ndabwira ngo sindapfa nubwo mpaye mbabara sindapfa ko amasezerano mfite y'Imana ay'Imana yambwiye ntarashika sinofa rero amasezerano ataragera cyakora ko ndababara gusa banje kunyandikira ndagenda Bujumbura ngo shiki Bujumbura Dr. Wankorekenye bwa mbere arambwira ngo nzoguca mu kuboko niyo gusa upyo ihari ta yindi hari ariko umunsi buca ngenda nafukamye kwa musabye abahazi buvira umunsi giti cya madame kibi wiwe saa 7 z'ijoro abandi baryamye mfuka mu mucanga ndabwira ngo ma kuribuka amateka dufitanye nawe kuribuka ukuboko kuntu nakuvugurije ipendo none umunsi wa none gucike tizoshoboka ma tizoshoboka ndagenda ngo mari gushika Dr. abimbwiye kuko nyine nubundi buvira bari babimbwiye Machara yari yambwiye Dr. Machara wabadahurwa ni wari Dr. ico gihe arambwira ngo genda nubundi amahirwe hari no kuko zo guca ndavuga ngo sinoshoboka ariko yeme Imana yanje nzambwira abantu n'ejo gidura nabwiye niyo bazungu bogaruka niyo aba Norvege n'abasedo bogaruka bavuga ngo nta mani haba yari morale twabateye no wabwira ngo ko murabesha jewe narayibonye nabonye Imana mashaka uri Imana yumva kandi gakora zitwa Imana ayihwanye nawe ko waruri ni kuko imeze guhinduka. Amen. Agenda ngo buce umunsi yari yambaye rendez-vous guca mu kuboko ariko ndibuka amasengesho nasenze kwa musabyi numva yararemye ikintu sengesho zarirema sengesho zarigira gute izarirema niba utabizi isengesho zarirema byaremeze kiya iminsi yo kubaho bamaze kumuhanurira baravuga ngo kandi umuhanuzi uri umuhanuriye ntabwo yari yavangiwe ariko Hezekiya aravuga ngo wibukuntu nagenderaga imbere yawe tunganye none urabyemeye gutunwana kuzuza Imana yambwira umuhanuzi akiri mu nzira ngo garuka subirayo ubwene ubwe ngo ngari indi myaka 15 amasengesho yabera azarema karema imiryango karema amateka gahindura amateka umuvandimwe ejo bundi mwene iwabo bari bamaze iminsi bapfusha cyane nta muntu wabo wagaze urenza imyaka 30-45 mukuru wabo wagaze urenza cyane ni 40 bagapfa bagakenyuka ngo dusenga Imana ivuga kuntu byagenze kuva kera twara dushikani na Nairobi twara tumaze umwaka mu Nairobi none ubu nyine bagize imyaka igera kuri 5 nta muntu urongera gupfa buri mwaka iwabo bagaze bahamba nta mwaka nta muntu urongera gupfa norezima isengesho ry'abera rizarirema yutarisenganye uburyaryo no kwigana
Haleluya. Mu gitondo ndagenda niteguye kuja guca mu kuboko ngo shike kuri hopitale. Majoro wankurikirana ngo umurundi arambwira ngo hano haje umudokiteri w'umushinwa ngo reka tuje mugweza nawe rebe niba tishobora gufasha. Yarayashitse. Yashitse yavuye mu Bushinwa ku bwa Bizimana kugisengesho. Bizari kwega. Ngashika ngo mpimara ngati nta mpamvu yo guca mu kuboko ko nzokuvura kandi uzokira. Aravura rake n'ubu ndacagufite. Kubera Imana. Si umushinwa ni Imana. Iyo ni Buvira wa ndacaye mvuga Buvira. Gatatu. Nja kuganira kuja muri Imana. Ibuvira 2007 ariko 2007 ho hari finale ariko 2007 nageze mu Gahuna mbunze mvuye kuri Gatobwe ngo shike turahinga kandi narijanye n'ubukene nari mvuga ngene ubukene gaho mu Gahuna ngo ndebe ko nobona ngo hindura ubuzima ngo shike tumaze umwaka umwe ibigori byari byakiri matimbiri birase ibyo bari badufashije abavandimwe byashize igusicona nifite gusa nifite umuntu warenyemera kuncumbikira gusa nawe yari yasabye ngo zazane matera yanje zane n'amashuka yanje ariko amen. Haleluya. Ni bishop wabizanye. Bishop wabizanye. Sinaza bivuga ni bishop wabizanye. No nashitse ngo mare gushika ndaramukije aho naringe kurara kwa pasteur Meshake data wacu Buvira Biemaraki anashimunzo ngo ari gushika ndaharaye ndasibiga ejo zoje kwishura se. Ndasate hano nago nabajije ese kwiyandikisha zogeza na za zawadi nizo ngo sare semezatsindaga baza bandika izina gusa $100 $100 izina gusa Fred inscription tumufuka wanje simfite habe na infra imwe ikindi kitangaje cyane amen nanatiriye n'ubundi nanatiriye umuntu ingweto nari mfite ndayo yari ishaje nari namutiriye ngo mfitize ingweto ningeri Buvira nzogura indi nyikoherereza nta faranga mfite tugirana amateka n'Imana bwira mugenzi wangu tugirana amateka n'Imana harayugira tugirana amateka n'Imana. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Babwa ati muzehe banzureke ndacyarushe twari twise n'akazi rimwe nzoja ku ishuri ndacashagaho niyandikishaga ngende ngo buce kuwa kabiri nimugoroba nako kwa gatatu nimugoroba baza abantu bari bimenyereye hariya Buvira ndavuga ngo se nihe hantu haba icumba c'amasengesho hano hafi kuko Buvira ntabwo nari mbamenyereye badangira ku gicumba cyabaga kuri Regideso hantu habaga umugore w'abasegege umupfakazi akamukobwa basinzira gutya yabaga iruhande rwa Regideso ati niho hari icumba nibugira icumba tsaho ndagenda nimugoroba ndagenda kinja mpanga amasengesho y'imisi 3 ni mu cumba ngo ninjire musanga musabwa kajorite yararimwo ubunyina ari se ni muri Amerika ni hehe nawe yasengesho umunsi ngishikamwe navuga ati mugabo nawe nikitangaza uyu mugabo avuze kuko yavuze umunsi yarafite ikizami kuwa gatanu kuwa mbere yarafite ikizami kuwa mbere aho kandi haleluya Bwana sifiwe sana umugore yaremesha agomba kuremesha inka mwiposho yo kugurisha kugira ngo abone amafaranga abone kurya kuri kizami arasenga aravuga ngo man gicinjira gutya namaze gusenga amasengesho n'ingi yo kwishika ngo man ngo mpushije umurega n'inka yanje umurega wa mbere uzoshinga inka yanje ndigashingurwe n'abarega babiri uzoshingurwe n'umurega umwe ahita yigura ngo umugore yama zakirikare inzira zari kigendwa ngo arare byibura ngo zagahuna ngo cyangwa zahehe ngo mu buryo kuwa mbere ngo azikakare naje nkambuka kuwa kabiri ngakora ikizami ndavuga ati uyu mugabo noneho uvuga ngo mutasenga hategeka arahari muzo maze musabwa kandi ukarakwikora kuri naruri yewe ibihume by'Imana bibaho nama numva kuko nkombera kandi ndavuga umuntu wawe usenga gahuza inka n'umurega akavuga gategeka naje ndategeka ngira Imana avuga ngo Mana naje kwiga nta faranga mfite twabona umufuko wanje kumeze nta faranga mfite kandi icyo ntazokora cyo Mana sinzohega igikapo ngo nzamusekira umuntu abuza amafaranga yo kwiga sinzobikora wiyara sinzizoku ariko icyo nkubwiye sinzoshinga kirungwa ngo nabuze faranga zo kwiga senze kuwa gatatu kuwa kane kuwa gatanu mu gitondo turayarangiza mwene data aragenda naje ndagenda subira Bujumbura yarako yari Buvira yarategereje amafaranga nanje nje hariya ndatango ntaye data wacu ati ko taje kwiga ndavuga ati nabonye amashuri yahenze ko ndashaka inscription kuri za Kimanga Kimanga imaze imyaka 7 igendaneya taha uje muhira umwaka utanzo gushakira umwanya nzogupangira kubusa nzokwishura ishuri timuze
tubishobora kunda ico navuganye n'Imana ndakiza hari ico twavuganye n'Imana genda mpeza mu munsi umwe uwo munsi igihe yinga rya kabiri sa magambo naca arafasha yemwe ntaterasije kandi nazo ngo ndaganda amagambo ariko ibintu by'Imana yashatse kumvuga none birangiza tukonta kundi. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Iyinga rya kabiri kuwa gatatu batangaza amasengesho twasengeraga muri Methodiste naniruye ku Methodiste inani ariya kwa Revera Siloma dutangira amasengesho ya korali barayapanga ngo bayapange nka amasengesho ya korali cyo gihe uruma amasengesho ya ruguru ya korali niyo amfasha naye kandi ya korali buvira niyo amfashije none navuga ati naje kanje kwinjira n'ubundi ntaco bankora rekaje kwinjira mu masengesho ya korali turatarama imusu turatarama amaze ngo rero umunsi nari maze ngirana amateka n'ibintu byinshi kabintu kabindi ngirana amateka na fasidar sirimba cyitwa ni fasidar tugirana amateka meza nimugoroba. Haleluya, Bwana asifiwe sana. turagitamba nabyishima aburi Canada bunyine turagitamba twaza turima kanimba kevuga ngo twaza tugitambira ku ndirimbo ivuga ngo na kwa neema na upendo akaondoa dhambi zangu siku aliponiokoa Yesu. Amen. Haleluya. Turayitamba abandi bararyama turayitamba tugeza nka saa 8 gutya saa 9 turaryama mu gitondo ninga ko tuje gusenga bavuga ngo igisimba mushemwe nikiye ngaba yumba dushemwe fastar turatamba turanezerwa na namba gashati gitenge gashaje umama wacu yari yambwiye yari umunsi umwe na gatara yakambonye ngatarambuka arama ngo se ngozo ngebisha Imana ngo azakari gashati gitenge kandi nako bari barakampaye azo gahindura Imana. Mzee Gideon mugani waba kuvuga umunsi umwe yigeze kwitwigisha ngo n'Imana iziza byanutse abantu bafashe kuzuru zanze hirya no hino ndanzira turatarama gashati kararoba kose ukamara kuroba. Haleluya, haguruka umugabo aranezerwa arafashwa aravuga ati sasa njewe nagiye muri bisyo yakoraga Ebenezer fata mission Imana iramfasha ndanguka irandinda mu nzira zose none ga hari abantu ngiye Imana yambwiye ngeze muno naza shaka abantu fasha none Imana arabandi myeretse kumfasha uriya muhungu ngo yazanyita umuhungu ndi umugabo ufite abana bane nayo ufite abana bane ngo ndi umuhungu ahakurasa n'undi mukobwa aba hano ari hano riko nyamutora wabasita wo mikarati aba hano Kayori abanyamavira arahari uzogenda mumaze ayo makuru mpabwira arayase ngo umwuka yamwe ngo nzabafashe ngo mbafashe ngo mugende ngo buri wese agende ngo abaze amafaranga azishura ku mwaka wose azaza zambwiza muheza ejo kuwa mbere cyakabiri nagiye hari amakaye Ebenezer yari yampaye kugenda mpeza abana b'imfuzi nasaguye menshi muzoza amakaye mutore n'amakaramu muzigana areka nukuri k'Imana igituma Imana itazikora imirimo kuri wewe wayifashe ujenjitse ibyawe uzifataho bukeya tuzi ko ari Imana ibaho ni distraction nyine tuje niyinga tuje gutarama natwe nyina uzubyina ariko Imana uzubyina ni Imana wabonye ni Imana uzi sino abantu bavuga ngo hanze ngo ibiki nigaze kubwira ko mwese kumbwira yagiye hanze arimo ngo Imana we ngo uzokomere ku Mana ngo ino haragoye ndababwira ngo yewe amina ndababwira ngo ibuye nicayeho kera twamaze gufatana naryo sino uruvaho kuzogeza Yesu aje nta kintu ntabizuza ntabizoza na Yesu ntabwo wakigira kuvuga ngo uzosubira inyuma ngo uzonerwa ngo uzobivamo ntabwo uko kuri Imana kubera ko amakuru Imana avuga Imana senga ndayizi narayibonye twahuye nayo umugoroba twahuye nayo mu mvura twahuye no mu gitondo twavuye kuruye mu bigoye twahuye no mu binezeza ni Imana nabonye. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Mu gitondo ndagenda mbaza tudekimanga nava ngo sinyipasa muremure reka nje kuri dekimanga bavuze ngo ta diplome zovaho tuzishura ngahe hamwe zose arabiteranyiriza biranyise n'amafuro yose ku mwaka muzishidora $50 sawa sandagiye ngo mara gushika mbwiye mbwa mugabo bambwiye ngo sinongeyeho $1 sinagabanije $1 bambwiye ngo tuzusha $50 yamakuru mu note 50 sha arayinsingiriza amakaye ndatora amwe naranditsemwo ayasigaye nasigaranye amakaye ministries zibiri imwe nayihaye korari ntoya nini nkuru iwacu mu gahona narenze umwaka ushize makaramu mu mwaka wose nta karansegize ni karamu naranditse amakaramu umwaka urashira makaye asasaguka ndata
ibindi nasigaye bampeza twatarama bakamba amafaranga umunsi umwe twarataramye gutyo mugabo yamafata akora muri regidezo yamuce mu gitondo namasingiriza kino kiba bicijana noherezo umugore nabwa ngo akira nawe uzohawe Yesu yagize neza Yesu yagize neza umunyeshuri wohereza umugore amafaranga ye ahubwo ntaze yasaba Imana ise umwana Imana Aburahamu na Isaka na Yakobo buriya yari amazina atatu agira insobanuro iyo umuntu asenza akavuga ngo Mana ya Aburahamu ya Isaka na Yakobo iyo uvuze ngo Mana ya Aburahamu uvuze ngo uri Imana itanga amasezerano wavuga ngo uri Imana ya Yakobo ukavuga ngo uri Imana ishitse amasezerano wavuga ngo Imana ya Isaka ni ishitse amasezerano ya Yakobo ni Imana ikomeza izo yasezeranije kandi ikabishitsa cyo gituma gusenga mu izina ya mazina bigira akaciro bigira akamaro ni byiza usenga ngo Mana ya Aburahamu uzabika Eliya niyo yatangije wa Musa kuri Karmeli yanyivuga ngo Mana ya Aburahamu ya Isaka na Yakobo Mana itanga amasezerano Mana ishitse amasezerano Mana ikomeza amasezerano yatanze menyekana korewe Mana arakuhamana amen Bwana sifiwe haleluya utayo zarangira giye cyo gutungwa n'amano kizarangira zinjira muri Kananiya mazendo zo kuco yavuze zogerana nambwiye ukimanata n'umuto ibeshe iyo ivutse biraba yategeka biga nifite ijambo rya nyuma kuri nje haleluya Bwana asifiwe atukuzwe Mungu wa milele ahimidiwe Bwana wa majeshi apewe sifa haleluya amen amen haleluya gitondo kwa kabiri ja gushaka prefe kwiyandikisha nangahe na $200 kandi sinanabwe ngo ushimwe frezo zo kwiyandikisha n'izindi zose z'amakayi navuze amafaranga bambwiye mu Minerval frezo kwiyandikisha nangahe ni $200 $20 sawa kuyemwo ayandi ngiye nguze uniform shati di pantalo $5 ni $5 shati ga $5 ni pantalo $5 nabonetse ngenda kuri Murongwe muri Caguwa ngura inkweto $5 $35 yani nakoresha utundi nyine twotubese buce mu gitondo bazamuka ruguru kuwa kane mbaheza inkweto y'umuntu muga ngo mushire runaka inkweto yiwe nabonye yindi hanyuma Bwana sifa sana haleluya ndagenda ndatangira ndiga ariko nanone dufata gahunda n'umuhungu umwe turavuga ngo tusenge yewe uyu mwaka ivuvira tubuzaza umusaruro twarakwenda byishimo tubuzaza umusaruro tuzogera gute dupanga gahunda niyo ngiye kurango ndamaza nige amateka y'Ivironzo abanyarangije ni byinshi twakoranye uvira byinshi ariko rikamvuga yo ngayo none rero turapangana turavuga ngo no kubera tubivira mbaraga kuko abantu cege baza bava mu mbaraga cyane bamwe bazavanwa n'ubusambanyi abandi bazavanwa n'umumera izuba ryari ryatsa abandi akayoga n'inzara yabiviraga nayo ntiyoroshe abantu bazagize bakayivamo tubiviraga tukobize tusenge dupanga turavuga ngo tuzatuva ku ishuri saa 6:30 dutegereza umutsima y'uvira ngaho nawe ushaka kuba nka bahabaye barahise ariko wari uhari ariko nyine waradutunzaga nawe ntubagaye abanyavira ndetse n'abagabo kubera kuko abantu babaga y'uvira nta bandi bantu bahabwa inzuzi nimba tumara kubona umutsima turuhuke nka minota 30 niyo tumara tuje kuri Tanganyika kuja kwiga dusome saa 9 saa 10 dufunge duhagarike dutahe tutsaba icumba ahantu muri karite Nyamyanda mwikanisa rya Methodiste ry'umubembe kazi wahabaga musaba icumba sise dushitse mu cumba tugende muri 6h saa 1 saa 2 zuzuye dutahe tuje gushaka umutsima ubwo nibwo bwabaye ubuzima bw'umwaka wose kwa gatatu no kwa 5 tukaja muri Karyamabenge gupfukama muri Karyamabenge mu ruzi bijoro ryose habe n'umunsi duca gukora ikizami umunsi duca kuzoma
twaraye muri Karyamabenge na Byishimo yaraye mu ibenga rimwe nande Mariya rimwe twavuye muri Karyamabenge saa 12 wabucagurikana turaza turoga dufata makaye tuja gukora ikizami rimwe na rimwe biza bishaka uyu musozi ntabwo uzawuro ushaka inka aryama nkazo Imana igirira neza munsi impa diplome ibuvira diplome twakoze mureke babwire itangaza Imana yankoreye kunyereka kuko diplome ari Imana yayimpaye kure ku mutima nkuru ubwenge bwanje ngo nikuje wayimpaye Imana shaka kunyereka ari yimpaye twakoze kuri Dekimanga turi abanyeshuri 35 ka kandida abarinje nyine ubona diplome abandi bose 34 baratsindwa kandi ngo Imana ije kunteturura uwo mwaka 2017 Uvira yose za Mwanga na za nazo ziteranye zose na wa kane wari ufite amanota menshi mwana nyagasani ariko wowe kituma wowe ujejeka ku Mana kwanza utangiye gute ujejeka ku Mana utangiye gute iyo ufite umwanya ukawica nabi uzuwica nabi kubera iki Imana nyirigabo igwishurire umenye kwegera Imana umwanya ubuzaza umusaho zaza umusaho Imana izoko haleluya Bwana sifiwe sana haleluya amen birigrame subunda saze kwinje mu ijambo nje gukuza umwanya ndavuga bukeye birigrame saze baramanye ngo se birigrame we niki wo gusubiza imyaka mikeya wokora aravuga ngo no senga senga kubera iki aravuga ngo nzababazwa n'iminsi ngo nirukanse mu bihugu no mu makontinent ngo ndagenda mvuga ubutumwa bwiza ngo yonje gusenga ngo uyu muntu yasenze cyane ngo agasenga cyane ngo ageze ubwo akoresha abamarayika mu ijuru ngo rero yonje gusenga cyane ngo Mana akoresha abamarayika kandi ngo abamarayika ngo baba barabwirije abantu benshi kuruta bona kubwiriza ko muri mvije jambo arabanga gusenga ngo ni umugozi ngo umuntu azatondagiraho ukamugeza mu bwami bw'ijuru haleluya Zakariyasi yaravuze ngo umukristo udasenga sizo ndikwe kukanira ngo ameze nk'imbunda itagira amasasu ngo umukristo udasenga ngo ameze nk'umunyeshuri ufite ikaramu itagira wino umukristo udasenga ngo ameze nk'igihugu nk'umwami ufite ingabo zitagira nk'igihugu kitagira umwami utagira ingabo zorinda aravuga ngo umukristo udasenga ngo ni umwanzi ufatikanije na Satani ngo afashe intwaro zo kurwanya ijuru ubuzima bunezeza Imana kubaho mu buzima bunezeza Imana ni ugukora ibyo Imana ishaka ni ugukora ubushake bw'Imana Dawudi umukozi w'Imana haleluya Bwana sifiwe sana yaravuze ngo mutima wanjye we himbaza Uwiteka ngo namwe mwabintuyemwe byose mwe muhimbaza izina rye ryera avuga impamvu 17 zotuma duhimbaza Imana impamvu ya mbere ngo nuko Imana ari izitubabara ibyaha byacu impamvu ya kabiri ngo igakiza indwara zacu zose iya gatatu ngo igacungura ubugingo bwacu ngo butaje muri rwa rwobo iya kane ngo akatwambika ubwiza n'imbabazi ngo bimeze nk'ikamba cya gatanu haleluya twambika ubuto bumeze nk'ubwikizo mutima wanje himbaza Uwiteka namwe mwabindi mwe byose mwe kwibagirwa ibyo Imana yakoze amen Bwana sifiwe sana ati kumana ndani vyago tamarira ntakuboro tarufu kandi ndagahinda none naje kwiye kujayo amen jambo rya mbere razifasha umuntu bituma umuntu ngo abaho mu buzima bunezeza Imana biravuga ngo iyo umuntu ngo Imana iranezerwa ngo iyo umuntu ayihaye cyangwa se ngo ayikunze bizivuye inyuma iyo umuntu akunze Imana n'umutima Yesu abafarisayo baramubwira ngo se itegeko rirusha yandi gukomera niri Yesu aramubwira ngo ukundisha Imana yawe n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose ngirindi ukunde mugenzi wangu uko wikunda Imana izitunezererwa Imana ituma mu buzima bwo kwinezeza ryari iyo tugira umutima ukunda Imana tugakunda Imana tuyikundisha ubutunzi bwacu tugakunda Imana tuyikundisha ububiri wacu abantu turi mukubesha iminsi yose anga kuri rutare nizo ntunze najugaje nizuwo tazatanga n'icacumi
kubesha gusa muri nani kuri rutari ngo uzatunze ubwiwe nawe ngo nivumwa ntagira n'isaha n'imwe ntagira n'umunota w'imwe kumwana. Pawulo yabwiye Timoteyo areba ngo uze wibuka Yesu Kristo wakomotse mu ruzaro rwa Dawidi nk'uko ubutumwa bwiza nahawe ubwira gute wivuka. Umwanya ugira wo kwibuka Yesu wo gutekereza Yesu ni ryari tekereza dosiye aho reka ndeke dosiye yone ejo bundi munsi navuze dosiye n'ahantu giduraye ngo ntahe umuntu arampamagara ati none uriya magambo wavuze none ni nkaho yarenze abantu uzureka nyabo uko naje umunsi nyine nambuka umunsi ngenda kuri we ntari akantu kakanyuma nabishe iriya muri we umunsi umwe ejo bundi mbase umwezi ashize mvuye nari mpero kwa Kampala mukarambwira ngo Bizimana uzura kubesha kubwiriza abantu nashaka nyuma wabeshiriya kihari tureka kubesha abantu tumurambwira ngo nje kubeshuza kuri we kandi tugira ko ngenda atabwiye umugore n'abana kubera ko mfite abana bakuru n'umugore ukari gukorwa naganye doshe girapfuye aho namangenda ntabangisha inama ngoshike ninjira yuwe ngishushu ninga inshushu iyo tumukora kuri yo n'abantu bakamajunjama bakajura turi muri wene turabakristo turi muri yene turiki umugwa mukobwa yararinze umuseto wasikazama ngo jewe ndi umukristo nzahora ntiwe mu bintu zose ngeza ko gupfa bagenda ngo nagushika ngira umuhungu wari unyakiriye ndambwa bwana haruco nabeshe wa munsi nzakuriye none niba gufasha ni munyirukana ubwo ntuze jewe ntabwo nanyuze Gatuna naho nanyuze ntuze Bunagana nanyuze Gatuna ndambwa amakuru yose ndambwa kubera ko bakoze gutya ndambwa ngo jewe ndi umukristo ejo mu mutima wampamirije kuko nofa cyangwa nubwiriza ntacu uzomara abantu narabesha ndi umukristo arambwa ati ubu wakitangaza uri gitangaza tuzi ko bazabesha turabizi ntaba kutazubesha ariko ni bakeya yarambwiye ngo uwe wenyine ngo amaze kubabonye undi mwana ngo umwana mutoya nawe waje kubeshuza ngo rero arabeshe ngo nyina nase barapfuye ataragaruka kubeshuza nibo babiri maze ati kandi abantu bazanyura imbere nibeshe handi tuzi ko bazabesha jina la mtu mutego harona tunze ntoki ngira ko ngenda mwana mukecuru ni ibyanje navuze ibyanje kandi ni kineke undi kineke uri kineke mu Kristo naje ndi kineke mu Kristo ni turatandukanye uko dutandukanye kuri kesi namba niko dutandukanye n'inzira kuja urabizi. Haleluya bana sifuwa sana ndabari kuri navuye yo mfashije angiriye ndeza arafasha ambwira ngo sinureka kugufasha kubwo gukiranutse ndagufasha aje muri machine arakubita para hindura zose arabiza niba Imana ategetse ko nzoja hanze sinzoja hanze kubera ko nabeshe nzoza hanze kuko Imana yabishatse bakristo bimperuka we Kristo bimperuka wanapofika mukanisa wanaonekana ni wapole na wenye kumcha Mungu waza kunena kwa lugha wanaanza kucheza wakisha kurudi nyumbani wanatupa bililia wanaanza masegenyo wanaanza na uongo kweli sikitiko yo enyi watu wa Mungu tubaho ubuzima bunezeza Imana turaho ubuzima bunezeza Imana iyo umutima wacu wakunze Imana byimazeyo Imana ikagaza muri wowe ukaza wumva ugenda Imana yuzuye umutima wawe. Haleluya Bwana sifiwe sana haleluya ushize nagiye kuri nani kubikuza amafaranga bari banyoza amafaranga hakurya hari haruguru nani roisambu muri Equity Bank sinzi ukuntu mukashiye nawe yari yazabaye ntiyacisha ifaranga kuri ka mashini bazacishamwo afa kubara gusa n'intoki n'ifaranga zazafatanye berazimpeza twasoka ngo songe ngiye gusoka hanze ajya kubara handi kwandi twuzuriza ngo mbare sanga hararenga amafaranga kandi menshi none umutima uramwe ngo ko atambonye nakwijana amafaranga tuyambonye ngwijana ifaranga n'ubundi ngo ntari ntambwe ngiye kugenda ngiye gusoka numva kwijwi rimbwira ngo Bizimana we wibagwe kuri umukristo namakubana namubwira ngo madam parang wampaye zirarenze bigenze gute ndamubwiye kandi zari faranga zari nke
zari zibuze nk'umufuka wa 50 kilo wa kawunga. Iyo dukuza Imana n'umutima wacu wose, ubwenge bwacu bugakunda Imana, ururimi rwacu rukavuga Imana, akanwa kacu kakavuga Imana, umutima wacu ugatekereza Imana, amaraso yacu akuzura mu Imana, icyo gihe Imana iratunezererwa. Kandi ni iz'agaciro kubaho unezerewe n'Imana, Imana ikunezera. Kabiri, haleluya, hari ibice simbazimira kushomba kuko umwanya kuragenda. Cya kabiri, ngwiye umuntu Imana iranezerwa ngiyo twizeye zuzuye. Iyo twizeye Imana, kwizera Imana, burya kwizera ni ukugira Imana icizere. Amena. Bibiliya iravuga, umwanditsi w'Abaheburayo yaravuze ngo kuri 11 no kuri 6 biravuga ngo tibishoboka kuko utizera ngo yanezeza Imana, ngo kuko wegera Imana agomba kwizera kwikwaho kandi gororera abagira gute abikunda. Ngo kwizera ngo niko kwatumye Noah no ko Enoki ngo nezeza Imana, Imana imwimara ngo adapfuye kubera kwizera. Kwizera no kugira icizere umuntu. Amen. Haleluya. Haleluya. Ejo bundi Desire yarambwe ngo muri Israel ngo ntawuza wandikira amafaranga bandikirane decharge ngizo twandikirana. Munyesera n'undi ngo bazabwira navuga ngo se ntinta kwizera ikaratasi ni ikomeye cyane kuruta wowe. Akamweza amafaranga batagize gute batandikiranye. Kugira icizere. Kandi kwishizera umugabo witwa ni Andre Murayi yavuze amagambo 6 azatuma agomba kugira Imana icizere. Ijambo rya mbere ngo nuko Imana ari umuremyi wacu. Imana n'umuremyi wacu. Turigire umwana nayi kubera tugomba kugira icizere. Cya kabiri ngo nuko ituze mu mazina. Irakuza mu mazina. Izi zina ryanje, izina rya bishop, izina rya irakuza. Tizira torye n'umuntu izamuza. Cya gatatu, haleluya, ngwiteka ngo nuko icyo dutekerereza kuri twebwe, biteka imigambi yayo kuri twebwe ntabwo ari mibi, ni myiza. Imigambi y'Imana kuri twebwe ntabwo ari mibi, ni myiza. Ihora yifuza kutugirira neza. Cya kane, haleluya, ngo nuko ari izo hori turwanirira. Iyo turyamye dusinziriye cyangwa iyo tugenda turindwanira. Ntawiriwe mu mujyi none, ntawuri hano wiriwe mu mujyi, wageze mu mujyi. Kurangwa n'imbaraga zawe zakurinze muri za matatu wanyuzemo, kuko aho nyuze hari abandi bakora impanuka, ariko Imana yakurinze. Kuragira ngo Bwana siwe sana, kurangwa nta bantu bashaka abo biba, nta bantu bashaka batera ibizuma barahari, kubera ko hanyuze. Nuko Imana kugira icizere kurwanira. Turiho ku buntu bw'Imana. Kwa neema tunaishi kwa neema ya Mungu. Kwa neema tunaishi kwa neema ya Mungu. Kwa neema. Haleluya. Bwana asifiwe. Atukuzwe Mungu wa milele. Ila semeri darigari la forma. Munga ya kuvingi asikade meza la gria. Ejans. Trouble no rigash. Atukuzwe Mungu wa milele. Hitaji za maisha yangu, baraka yako yaenea. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Cya gatatu gituma Imana tunezererwa, ngo Imana izitunezererwa iyo dufite umutima uyumvira. Iyo umutima wacu wumvira iki? Imana. Ese mbiyeho yawe uzumvira Imana? Ja umvira Imana w'izurukundo, ntasono uzagira nubona Yesu. Uzumvira Imana? Uzumvira Imana? Uzumvira Imana izivugana nawe? Imana izivugana, hari inzira umwanditsi w'umuhanga yavuze ngo 12 Imana izivugana natwe, ariko ndavuga ngo 3 gusa. Inzira 12 Imana izivuganira mu natwe. Inzira ya mbere ngo ni zamiri, mutima nama. Mutima nama wa wundi uzukubwira ngo reka kwiba ukiba icacumi. Kurya n'Imana ibakubwiye. Haleluya. Mu bashamanza barindwi Imana izifasha wa muso mateka. Mutima nama urimo. Mutima nama urimo. Mu bashinja cyaha Imana izifashija gushira abantu mateka muri wa munsi barindwi. Mutima nama urimo. Wow. Tuzowuhisha, tuzobona abantu bamwe bazaje gukora amanyanga bakihisha ngo ndababise ngo gira gute. Mukobwa ngo umuhungu yigeze kuza gusambanya umukobwa. Ariko ati dusambana. Mukobwa ati sawa ndemeye. Yari yaje mucuma ntakunira kugira.
turasambana kinga imiryango neza batatubona Mungu aragiye kare hari azikubiseho madirisha yose ashizeho amarido hanyuma aravuga ati none hano ni safe ni safe ko ndabona je hari adakinze hehe wakazareba ku madirisha ko hano hejuru aho Imana ituye izibona twakinze kiratubona none gari sino sambana Imana ihaye imbona niba ufite imbaraga zo kwakinga hakinga turasambana Mungu avura yari kwibona hehe sakata Haleluya ushaka umutima tuzu urya ruswa uzukora hagaragara niba uzufurota inzoga uzunywa kumugaragara niba ukunda gusambana kumugaragara kuko umutima nizifasha wa mbere gurubanza n'umutima nama wawe amen nico gituma ntinya umutima ushinja kuruta uko natinya abantu ntinya umutima ushinja biravuga ngo niyo umutima wawe utagucira urubanza imbere y'amaso y'Imana uratinyuka Pawulo abwira Timoteyo ngo mukorane Imana mufite imitima itabacira urubanza ngo pastor ntaza mbona ngo abayuma ntibanyeretswe sawa siku itakuja amen haleluya kane ngo Imana izinezerwa iyo tuyihimbaza ngo tukayishimira ubudatuza iyo tuyiramye tukayihimbaza ubuzima bwo kuramya no guhimbaza n'ubuzima si ukuririmba hamwe ngo binyere bitegeze kuririmba hari gihe Eric wane yaravuze ngo niyo ngo umukozi umuboyi wo muza atetse neza agateka neza akoranyira buje neza ngo buryo baharamye agahimbaza Imana niyo umugore kurya abagore abadamu yuko ore umugabo woneze kumukora neza kumara isuku neza nkuko bishaka buryo bahimbaje Imana boremije Imana iyo umwana akoreye muze yineza akamuneza buryo nukuramya guhimbaza Imana kuramya n'ubuzima bunezeza Imana umwana umuhanga yaravuze ngo agira ngo nimba atari wo shimani sinzi wabyanditse aravuga ngo kuramya ngo nukubaho mu buzima bunezeza Imana bunezeza iki mu mvugo mu ngendo nakadangeze naringiye kutamanya ariko man ico ngukundira gatanu bwa nyuma nibo ndenze ndangijeho biravuga ngo Imana izitunezererwa ngwiyo dukoresheje neza impano yaduhaye Imana yagize gute yaduhaye niba warahawe kuririmba uzurimba neza no guhimbaza Imana zikunezera niba warahaye gucuranga da uzucuranga neza umuntu tego kuramya guhimbaza Imana izokunezerwa niba warahawe kuzuzwa ugahanura neza utaka abantu amafaranga Imana izoguhemba niba impano waruguhaye Imana buri wese Imana aramugabiye ntawe Imana itagabiye ntawe haleluya Mwasi monoro yaravuze ngo Bwana asifiwe sana aravuga ngo iyo umuntu ngo adakoze icyo agomba gukora mu gihe ciwe ngo azayiremera amafuta ngo nico cyatumye benshi bapfuye ngo batageze ku migambi yabo aravuga ngo ahantu hari ubutunzi bukomeye ngo cyane ngo ni kumva ngo kuko mumva hari yarangata hariho abagabo benshi bafanye imigambi batagezeho hariho abakobwa benshi bafanye imigambi batagezeho projet batagezeho kandi Imana yari bishizeho iyo dukoresheje neza impano Imana yaduhaye mu rwego rwo guhimbaza Imana mu rwego rwo guhesha Imana icubahiro nico cyatumye Dawudi yavuze ngo ntabaritwe Mana ntabaritwe ariko izina ryawe rigire gute rihabwe icubahiro iyo umuntu akoresha impano yiwe neza mu buryo bwo kuramya no guhimbaza Imana izimunezererwa ikavuga nguyu umukiranutsi wanje nkunda yabwiye Satani ngo Satani we wabonye umukiranutsi wanje yo wamubonye Satani tamubonye haleluya Yeremiya yigeze gusenga cyane avuga ngo Imana ikiza Israeli Imana iramubwira ngo Yeremiya we tuzareka kwirwasa kuza icyo gihugu ningo cobamwo Yobu kikabamwo Daniel kikabamwo na Nowa abo bagabo Imana irabarata nubwo cobamwo Yobu kikabamwo Daniel kikabamwo na Nowa no kirimbara kubwabo kabakiza uri kwa munsi abamarika bazakugenda kurimbura Sodoma n'Igomora bagaze mu nzira ngo bamaze kubagara matandukanye na Abrahamu ngo baragenda bagaze hepfo baravuga ngo baravuga atemendiko uku nguku turahaguze tugiye kurimbura Sodoma n'Igomora tutabibwiye inshuti yacu Abrahamu ngo bamakuranduka bari kubwira Abrahamu amakuru bene abo banezeza Imana niba baza amabanga y'Imana niba baza ibanga ry'Imana Imana izabwira Amos yaravuze ngo ntaco nzokora ngo ndakibwiye abagaragu banje ubuzima bwa bunezeza Imana umaze kumva aya magambo ukunda Imana uzunezerwa Imana ubuzima bubayeho uzuramya Imana ukunda Imana n'umutima wawe wose taje de ludo kuja mwizuru kwako nibazavuga abantu kuvuga atakugenda ntabwo ari rusimbi haleluya Bwana asifiwe haleluya bashimire shaka
mu buzima unezeza imana ntukishimire kunezeza abantu. hari ijana ishimira kugaya, hari ijana ishimira gusuzugura, ariko ngombwa ubeho mu buzima unezeza imana. Yatosha jambo n'imana tuganza. dukomere imana amashyi menshi.